guys, welcome back. So ngasi after 7-8 days ay video ama thagachar ado ay taseng madi videos ay alternate days khudingi or 2-3 days leraga adum thagatning bane ba ko ado college ka baga kaiga adagi hanak na rubaga haidi plug mix up tawbagi videos adum kuina sema ngamdre ado ngasi di adum December ahead reading tawni December so hawrabani na December week ama hawjal ko ado December ahead reading tawdoine aduga ngasi reading so general reading oigani amadi like pile haidi pal khaidoga yengba reading da adu oidoine ba aduga aina 2k yobada give away tawgani na haijakhibodo mayamda adugi give away so sungsoi soidana tawrni aduna give away gi like rules kumba haigadra adugumbaduna ai horen video gi aroibada haijarage so hojiki de December ahead reading se hawrase pick a pal robda mayon silase So ngasi December ahead reading gi ahanba pile sigi like pile A natraga na sigi tarot deck se khanbi basingda adugi hojik December di hawe editar su makha tarapa December gi midweek hai tare ko sidagi na adum ending phawada kai oibi ai habagi tarot card ani pick tarni aduga yengani aduga energy card amaga yengdoine ko adu ahamada khoi like tarot card ani cpa ga ngasi gi matungda ko like ngasi gi budi yar adu ngasi gi matungda kai oirak pa yai habagi vision do yengase ba ahamba je 7 of wands sariba card che pick tawre ko aduga second yi card amaga pick tawjara age ani shubada the lover sariba card che pick tawre ba ko aduga ekhoi energy card amaga pick tawse aspiration hariba energy card che pick tawre so card amamna kai haino habda haijarage ahamba card na 7 of wands hariba card se sisina pile a khanbi basingi first like December ngasi gi matung hai tare ko dum ending wide na taba mid December so sida kai urak pai habda si card na haidoine ba ado sigi card gi matungina attack challenge and power struggle hai ba ko aduna pile a khanbi basing na hojik lariba like students or gana isana changshiliba line tamiba line the competition guma yam high oiba for example exam gumba khara lak pa ya ba natraga na dum knowledge state store pa gumba adugumba khara oirak pasu yai aduga workplace kumba da haidi thabak kumba part time tawbo or full time tawbo or workplace kumba da kwa isagi thabaki like kai haini thabak mafam da hai tare kwa colleague singa haidi isaga line man ba colleague singna computer pagumba challenges pair pagumba aduga power struggle haidi angam tanar pagumba sigumba su khara tawba ya aduga sije amaram da kai da imply tawba ya ge hamatam da relationship kumba da kwa khara khana chaina bagumba adagi ego na mang thana bagumba aina chumdradi ade haiba marai tawnar bagumba sigumba se khara face tawba ya ina haye ba kwa ado sisina like midweek of December haidi nga sigi matung ado midweek so sida kai urak pa yai habdo hire ni kwa aduga sige the lover sariba card na ending of the December month sige ending da kai urak pa yai habdo har ka doine ba ado December month sige ending da yamna aphaba adum oye like energetic oy ba aphaba man ama oye habagi maram di like haziki colleague kumba or adum isagi kai hani workplace or study place kumba da aduda imanabi adagi colleague sing adum wakal chanaba gumba aduga sije kai haini relationship kumba da yang matam da su romance kumba se wa taba haigadra adum hana disconnected khara feel tor ba se connected ang feel tor pa gumba wakal mana ba synergize taw ba adugumba adagi imana ba mayam pundana khotana langba nungai ba or like for example picnic kumba chatana khotana adugumba nungai ba memories khara create taw ba cherish taw ba adugumba do sigi ending of the December month sida thengnarakani haine ba ko aduna midweek sida di kitang problematic oi tar so ending na di dum aphaba nungai ba happiness karna di surround tawri haine ba kwa aduga energy card of pile A can be basing energy card si aspiration hari ba energy card na surround to ba aspiration hari ba energy card si matungin na ko you are unlimited hai ba haidi noi like pile A can be basing se masama sagi potential je realize taw da ba ko aduga yana ba compromise tawraga lei kan isa gi potential isa gi words realize taw ba khara wat pa aduna aim for the stars haidi like hojik lai ba phibam hojik lai ba wong sidagi hen higher oi ba position amagi damakta hen higher
higher oiba jaga amagi damakta aim tawbase yamna phagani maramdi isaje like isada potential laitaraga su akiba limitation guma fear guma khara na surround tawbai ta taweba ko aduna adugumba do khara kau thopiraga aim for the like position higher than you are what you are currently in haidi hoji laiba position dudagi kitang higher oiba ama aim tawna bo no haidi for example studies gumba do itaraga su kitang higher oiba mark phangnaba oigera ko adagi like thabak workplace to orga su kitang higher oiba kai haini position ama grab tawba ngamnaba adagi relationship ta zu perspective to kitang change tora khana chaina ba gum malai targa su kitang change tora kitang nungai ba side da chatna ba hotna ba sigumba se aspire to wo aim to wo haiba sina energy oye ba December month sige so sida lore pal egi December head reading se mid December da kitang problematic oi targa su ending of the December month ta harau nungai ba na adum surround tawe aduga ano ba potchai khara explore tong na bagitam te aim thamo haiba sina pal egi energy card oye ko sida lore pal egi reading so pal B natragana sige tarot deck se choose to bi basing do adugi December hayeng dagina adom ending phawbada kai orapa ya have gi vision do tarot card ani pick tawga yeng doine aduga energy card ama su pick tawgani ko ado ahamada akoi December gi like tarot card ahan base pick tawar se page of coins sari ba card che thole ko aduga second da amu amaga pick tawar se the moon hariba card china December gi ending the surround tawdoine ko aduga aroiba energy card amaga pick tawjera age aduga kari energy na December month sibu surround tawriba no haibado yengminarase ai card che phajana dum shuffle tawjabane ko haidi like card utpir o haibado adudo feather hariba energy card che sisina December month sigi energy card orani ado amamam ta oina ai explain tawjara age so pal B gi ahanba card page of coins hariba card che pick tareba ko sige page of coins hariba card chi matungina pal B khanbi basing se sise hauji December hauji tagina adum mid December adum day 20 sai phau hai tare ko sai bau se laziness na surround tawba haidi khara katan chuba haina laina laziness adum thabak ama tawga dawba lairabase procrastinate tawraga thambagumba delay tawraga thambagumba ko adagi yani nangini kaina dum yaithok thamba ko na tawge kaina haraga ko adamaina laziness aba delay tawba sigumba sina energy sina surround taweba ko aduga amaramda chahi gumbaga related oiba dente ko tarsu angang macha dawna immature oiba decision lawba kaishu nai taba wafam da su dum buksa sawning bagumba dai pangha da harau bagumba aduga ngahak tagi khalakpa wakhal da decision je panglaw da lokshin bagumba ko sigumba sina khara surround tawe na haiba ko aduna sigi like vision ama haidi paldi khami basingi vision ama chawrangna urabani na December gi mid swai sidane life ke ba goals haidi natragana adum thabak anawba paikhatning ba leiba or relationship da anawba turn ama puningak pa leiba gumba aduguma mayam leiba do starting man oibagi matam je tap chaba matam di oiba adubo ki laziness sinona delay duna adum delay ta hanba yabagi mong do oiba ko aduna hausia starting man gi damada chap chaba oiba na maram oraga phajna conscious decision lobiyo aduduga kaino ma thabak ama business ama hobo oiron tragana life ke oiba anawba goal amda khongthang ba relationship oiro ko ama hekta do phajna khantha biraga starting point ohen biyo yari gai procrastinate to birno matam haisna kanata ngai dabane haiba se sigi ahamba karchina hairi ba palbi khani be damakta second card sina sigi the moon hariba card che pick tare ko the moon hariba card chi matung na palbi khanmi ba sing je hoi hojik laziness delay tawba aduna nakan amaram na thamgraga problem like macha khara adum face tawranga da male ba haidi decision labong khangdaba problem gumba adagi mi na life the influence yamna changak pagumba si taw haibagi engine bagumba khara leiba hai tare ko aduna trangana adum life sida relationship or career or chayet na bagumba khara leiram ga dawa male ba ado sigi card sina haise ending of the December month di adugumba chayet na ba chamam na ba mayam dagi thoklakpa haidi adugumba dagi liberate torpa ko aduga amaram da isagi oiba nungai ba haidi hojik lai ba problem mayam dai khara na thairaga joy and excitement khara na ngai raga December gi ending sida lairi na haiba ko aduna ending sida di
ꯐꯥꯏꯅꯥꯝꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯃꯟꯁꯦ ꯋꯥꯔꯒ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯦꯟꯗꯤꯡꯗꯗꯤ ꯍꯦꯄꯤꯅꯦꯁ ꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯈꯔꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯔꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯒꯦꯗꯔꯤꯡ ꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯒꯦꯗꯔꯤꯡꯁ ꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯑꯦꯟꯗꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯛ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚ ꯃꯨꯠꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯂꯣꯏꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯀꯥꯎꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯑꯦꯟꯗꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯔꯥꯎ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯅꯥꯊꯩꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯐꯦꯗꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯁꯔꯥꯎꯟ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯄꯥꯜꯕꯤ ꯈꯟꯕꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯃꯟꯁꯦ ꯐꯦꯗꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯅꯔꯖꯤꯁꯤꯅ ꯁꯔꯥꯎꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯐꯦꯗꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯅꯔꯖꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯆꯦꯛꯀꯨꯝꯕꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯤꯡꯁꯇꯣ ꯐꯦꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯋꯤꯡꯁꯇꯣ ꯁꯦꯝꯃꯤꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯤꯡꯁꯇꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥꯜꯕꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯣꯔ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯐꯨꯜ ꯐ꯭ꯂꯦꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯒꯗꯕꯁꯦ ꯋꯤꯡꯁꯤꯗ ꯐꯦꯗꯔ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯗꯔ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯃꯟꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯇꯤꯡ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯆꯞ ꯆꯥ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯐꯨꯜ ꯐ꯭ꯂꯦꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯐꯪꯕꯗ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯐꯪꯕ ꯐꯨꯜ ꯐ꯭ꯂꯦꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯗ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯏꯗꯅꯣꯃ ꯑꯌꯦꯠ ꯑꯄꯟꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯗꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯦꯟꯗꯤꯡꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯖꯣꯏ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯛꯁꯥꯏꯠꯃꯦꯟ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤना ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯐꯦꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯑꯦꯟꯗꯤꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯗ ꯐꯨꯜ ꯐ꯭ꯂꯦꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯅ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯥꯎꯟ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯃꯟꯠꯀꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯄꯥꯜꯕꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯆꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯆꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯣ so sida loijare palbigi reading say thank you for watching. So it's time for the giveaway. Giveaway hoi aina ngasai mamang video harapada haibado giveaway gi rule gumbado hojik haijarage do rule se thoidokpa rule di hai yamna specific oiba cc tawda yade ha bangti haidragasu winner di pick tawda yadabani na mamang idumaina winner ahom pick towerse ka winner ahom pick towerse aduga winner do aina dum randomly mayamgi mangda screen recording hapaga dum pick tawbado adugi winner pick tawba mong tawdani aduga winner sing na apa ma reading amamam tawdoine bako adu aigi se yamna kay hani giveaway je aina 1000 subscriber khudingi giveaway tawjagi hairse reading di tawningba aduga like paisa gumba effort tawba ngamdaba or natragana natai chadaba khudong chadaba aduga mami singduda su chance ama pina bagi damakta sum tawjabane aduna giveaway gi rule se ngasi dagi na like ngasi gi video se dagi next week ta ai video ma thaga charake ba aduna result se out oijage ba ko ado giveaway gi winner se kamaina pick tawni ha matamda sigi video si bu like tawbiramo aduga channel se subscribe tawbiramo aduga ai gi maramda khangminingba or tarot reading ga related oiba question hangbiningba leiba singdo adugi question jingdo comment ama moina drop tawbiramo ba ko adugi comment ama drop tawboduna giveaway gi entry oraga comment jingduda gi winner do pick tawdoine ba aduga next video da ai reading video nataba haidi adum Q&A ga aduga aina blog macha blog number haitri ba ko ise adugi just travel blog kuma macha travel haidi akhoi swaida dum ai college campus kumba aduga aina just koiba gumba chatlubada macha number jingda adudo compile taraga amaina video ama attend the short video ama giveaway gi result to adu out oinaba hapcharake aduna commenting do haidi like video se like taraga comment drop tawba kawbiranga no giveaway da entry tawna bagi damakta so simangai rule haibo ka shutho pa leite aduga ngasi gi December head reading du dagi loshin biaba general advice adum loshin biyo aduga mathang ne hena interesting oiba video adum thagat pangamna bo hona jarake ngasi ga nadi thank you for watching till the end bye bye.